Pozdrav kolegice, kolege pčelari, dobrodošli još jedan snimak. Evo, 9 dana je prošlo otprilike od kad sam pogledao ove košnice ovdje i onda je već bila potesna situacija sa hranom, imalo je hrane, imalo je polena i meda, imalo je i legla, i to dobrog legla. Sad bilo je ono zahlađenje, baš loših dana, nešto ovo ono. Ovdje je ucvetala šljiva. Evo vidite tu, tamo ono brdo ne vidi se, kreće divlja trešnja da cvati tamo, mada evo danas je posljednji dan kako najavljuju ovako lepo vrijeme, opet nas čeka kao i prošle godine onaj snijeg, neki najavljuju svašta, tako da svašta se dešava s ovim vremenom. Ja sam došao ovdje sa ovim nastavcima i košicama da probam da vidim kakvo je stanje unutra, da pregledamo košnicu i da vidimo da li treba nešto da se radi na njoj. Ovdje je ona žuta matica. Pčele su svuda po košnici, sad vjerovatno one su i trošile onu hranu što im je i ostala. Sad ćemo da vidimo baš kako je stanje unutra, da li treba nešto da se radi ili ne. Pa boga mi ima još uvijek hrane. Kao pretpostavio sam ima i dosta i polena. Evo ovdje vidite hrana. I sa ove strane pogledajte polen, koliko polena tu ima i hrane. Ovaj dan ću staviti vam u hladovinu pa da pregledam ovaj ostatak, da vidimo kakva je situacija dalje. Evo još i ovaj krajnji ram i on je isto pun hrane, ima i polena. Sad da li ima nekog svežeg unosa ili nema, ne znam. To ne znam, uglavnom neka njega tu. Ono što je moj plan jeste da stavim ovaj drugi nastavak dole i da spustim med. A gore da stavim ove otvorene ramove. Evo ovdje, samo da vidimo, ima zaleženog, znači ovdje imamo leglo na ovom ramu. Ima nešto, evo vidite gore ovo sve je zaleženo. Ove ćelije trutovske, gdje je bio med. Sa ove druge strane ista je ta priča. Znači zaleženo. Znači mlado leglo ovdje na ovom ramu. Ovaj ram ću ovako ću ga okrenuti. Njega ću da pomerim u sredinu. Samo ove ramove druge da pogledam dalje. Kakvi su. Evo, kao što sam ih pretpostavio, tu ima dosta i legla. Znači ovaj ram može odmah napolje ide, odnosno sa spoljašnje strane. Evo ovako. Ovdje je trebalo ubaciti građevnjak ram. Evo, leglo sve leglo. Vidite, one troše ovu hranu. Tako da sad pri ovom zahlađenju dosta će tu pčela izaći i krenuti da troše tu hranu i dosta će one na ovo leglo da potroše. Tako da možda ćemo morati čak i da dodajemo sirup. A ja mislim da ćemo vjerovatno morati da dodajemo sirup. Znači to je ta
jedan ram, još jedan sa leglom. Evo, znači, evo i žuta matica. Evo je tu na sred rama, pogledajte kako je lepa. To je ta. Vraćamo njen ram polako unutra. Evo opet, pogledajte ovo leglo. Zar nije ovo savršeno? Zar nije ovo dobra situacija? A? Da vas ja pitam nešto. Predobro. Evo ga, ovdje ram. Imamo dosta mladog legla na njemu i dosta polena. Sad ona tu vidite zaleže gdje god može da stigne. Tako da sad ćemo mi njoj osloboditi malo prostora tu. Ovaj ram može ići dole. Ovaj ram malo stavljamo u sredinu. Leglo će da ostane gore. I dodat ću je ovako, znači ram, jedan, tu. Prazan. Evo i ovaj. Dodajemo ovdje. Mada sam mogao sa druge strane to da uradim. Ovako. To će nam sad biti to što se tiče ovoga ovdje. Ovaj ram sa leglom ubacujem u donji nastavak zajedno sa ovim ramom sa leglom. Sad ćemo malo da ih pretumbamo, znači ovaj dižemo gore, ovaj nastavak dižemo gore jer će gore biti toplije, pogotovo zašto dolazi sad zahlađenje. Evo vidite, znači dodao sam dole. Dole je uglavnom su sve izgrađeni ramovi, a gore smo ostavili znači dva izgrađena rama. Ima nešto meda i ostalo je sve leglo. A dole sam spustio jedan ram sa zatvorenim onim leglom skroz i med i ostalo su sve izgrađeni ramovi. Eto, gore će matica još uvijek vjerovatno da se zadržava. Ostavit ćemo to tako i vjerovatno ćemo sad na ovom lošem vremenu morati da prihranjujemo. Tako da neće one sigurno tu imati šta da unose, niti izlaziti. Znači one će samo da troše tu hranu unutra i eto matica će možda i da zaleže još malo. Uglavnom
Eto, hrane je već ponestaje, naravno, kao što smo i očekivali, to je ipak LR nastavak tu. Tu ima još manje hrane nego u ovim DB vam košnicama. Ali pčele se razvijaju kako treba, eto ima i polena nešto, one sad gledaju da ugrabe što više. Ja ovo zatvaram i to je bilo to što se tiče ove košnice. Ovako ću doradim nadalje. Eto, vidit ćemo se kolege u sljedećem snimku, a vi javljajte kako je stanje kod vas, šta vi radite pred ovo hladno vrijeme i kako se borite. Uglavnom, hvala još jednom, prijavite se na kanal, pozdrav!